Tribunal Constitucional pa pleno huñunakuyninpim audienciata hispirachinku. Tawachunka Constitucional mañakuykunatam botanallapaqña sajirunku. Iskun achikyaypacham audiencia hallarirun amparo mañakuywan. Iskay waranja iskaychunka hukniyuq watapa, iskun pachak suktachunka iskayniyuq yupaychasqa expedientewan. La GESA Ingenieros Consultores S.A. amparuta mañarukun organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, wasipa contrampi. Iskaychunka iskuniyuq amparo mañakuykunatam hatiparjunku. Chunka habeas corpus mañakuykunata, huk proceso de cumplimiento mañakuytawan. Kay constitucional amachakuykunatam mañarjakamunku Apurimac, Cañete, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Junín, Lima, Lima Este, Lima Norte, Hinallatak, Lima Sur, llaqtakunamanta. Audienciapim magistradukuna uyarirunku de hecho, Hinallatak de derecho mañakuykunata. Miguel Castro, Hinaspapas, Ancón 1, penalkunapi wichkasqakunapata. Tribunal Constitucional pa pleno huñunakuyninpim karurhaku, Francisco Morales Saravia, presidente, Luz Pacheco Serga, vicepresidenta, Augusto Ferrero Costa, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Jaro, Manuel Monteagudo Valdés, Hinallatak César Ochoa Cardich, magistradukuna, Pacheco Serga, magistrada ñataqmi, Internet Nentakama, Huñuykanaka Murja. Tribunal Constitucional.